noneho iryavuzwe riratashye. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo barimo inyeshyamba za FDLR n'ingabo z'u Burundi bamaze kwegerezwa hafi n'imipaka y'u Rwanda mu rwego rwo kwitegura intambara ku Rwanda. Izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimuriwe kwijwi zivanywe Nyabibwe, zaje rero zivanze n'iz'igisirikare cy'u Burundi mu rwego rwo kurushaho gukomeza ngo kwitegura intambara ku Rwanda. Bavuga ko rushyigikiye umutwe w'inyeshyamba wa M23. N'ibintu byari bimaze iminsi bivuzwe ko abasirikare b'u Burundi babarizwaga mu misozi miremire y'Umurenge muri grupoma ya Bijombo bagiye kwimurwa bakegera umupaka w'u Rwanda na Kongo kugira ngo babone inzira yo kuza gutera igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru rero arajyana neza n'ibivuye mu kanama kawoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, ahamaze gutangirwa impuruza ku ntambara iri gututumba hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Huangiziya, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari, amaze gutangariza mu kanama kawoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi ko hari gututumba umwuka w'intambara yeruye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.